Zaključci sedme međunarodne naučne konferencije o bosanskim piramidama. Mi, stručnjaci u oblasti fizike, inženjerstva i arheologije, kvantni fizičar profesor dr. Konstantin Korotkov iz Rusije, inženjer zvuka Heikki Savolainen iz Finske, inženjer telekomunikacija Goran Marjanović iz Srbije, kvantni fizičar Jesper Johansen iz Danske, fizičar dr. znanosti Zdeslav Hrepić iz Hrvatske, nuklearni fizičar profesor dr. Feris Adrović iz Bosne i Hercegovine, antropolog dr. Semir Osmanagić iz Bosne i Hercegovine i arheolog Samir Kasam iz Velike Britanije. Nakon izvršenog niza mjerenja energetskih fenomena u visokom, u periodu od 1. do 5. septembra 2024. došli smo do sljedećih zaključaka. Kompleks bosanskih piramida, tunela i tumulusa pokazuje vrlo specifične energetske karakteristike koje su izmjerene različitim naučnim instrumentima vodećih stručnjaka u svojim oblastima. Kontrolna mjerenja van kompleksa piramida nisu pokazala takve anomalije, što daje jasne dokaze da ovaj kompleks ima jedinstvenu prirodu te da je riječ o vještačkim konstrukcijama građenim ljudskom rukom. Obzirom na strukturu ovog kompleksa možemo pretpostaviti da je ovdje riječ o tehnološkom kompleksu specifično dizajniranih uređaja za prijenos energije, vjerojatno za komunikaciju. Odnosno vjerojatno i za komunikaciju. Ranija mjerenja su dala jasne dokaze da je neke od ovih struktura gradila prahistorijska civilizacija prije više od 29.000 godina. Snažno se zalažemo za daljnje kontinuirano sistematsko istraživanje da bi bolje shvatili ovaj kompleks. Hvala vam svima.